Flowerless. Flowers. No? You did. Hello, Sifin. Jeudi an, se zami yon Chama. Se zami yon Chama ya. Nou konen bak avek yon nouvo video pou nou. Nou konen gen lontan ke nou pa wè nou bat gen tan jeudi an. Nou gen yon titan nou tene avek yon video pou nou. Yon pase na koumen video jeudi an se Whisper Challenge. Koman di Whisper Challenge? In Creole. Wap mette kas la nan zoe you and then wap di. I mean, sotandi, I don't know. Yeah. Mwa pale, Chama ap ge kase nou zoe li. And then wap pale, Chama ap di Moa. and then the same Chama ap di. Yes. So, wete mwenche, ou menm kap gade video sa pou premier fwa, pa bliye, abone sou chanel nou an. E nap tou profite di tout merci. Nou ive nan preske 200 abone. Yeah. And then, avek tout moun ki nouvo veni sou channel la, welcome. And moun ki te la yo, welcome back to a YouTube channel. We going. So yeah, you know, nou baka pale Creole too because we have a lot of American people following us. So Yeah. it has to be English and Creole. So I don't want anybody to feel like, oh, ma comprend, you know? Yeah. So yeah, we saying it in Na pale English bo. and Creole. And then we trying to put the subtitle. Yeah, up there. subtitle. So yeah. So let's get started. Chama el pale yon van. Li va mette kase nou zoe li. And then, for make sure, hold on, somebody mette lan, mette zoe la. Yeah. For make sure, ke l paten dan ye. That is so dear, but oh Yeah, for make sure ke l paten dan ye. Petet wasot yon bout kaka. She's too much. anyway. La plus. Nan mwen méchant. Chama. Ok. So, Ouais. challenge nan pal komanse la. Chama gen music lan, mwen ap tende lan mwen méchant, Jerry's featuring Darlene Deska, something like that. So, now challenge lan, pou ale komanse. You can play the music. Mwen Chama, pou ki sa met ke pizza nan tetou? Pou ki sa met ke pizza nan tetou? Pou ki sa met music sa? Nope. Like, wait, before. Nou chak gen, 3 turns. yeah, We all have 3 chance. turns. yeah. Okay. So wale pou yon. Mm-hmm. Pou ki sa met ke pizza nan tetou? Sa pa yon nou ba diyon? Samedi, kwa tene? No. Okay. I have one last. Yeah, the last one. Pou ki sa met ke pizza nan tetou? Pou ki sa met ke piya nan tet mwen? Yeah. She finally got it. Like, yeah, one. Okay. So you pick your own music. Yeah. Is that it? Simone, right? No, I'm not looking foul. Ça te fait ou belle jeudi à comme ça? Samedi. Samedi. Ça fait musique ça me choisi? No. You have 2 shots. Ça te fait ou belle jeudi à comme ça? Ça fait un bel jeudi à comme ça? I got it!
tellement joué fort. Enfin. Pas dit vieux papa, non? Il pas remis. Oh. Chill. Qui la birthday, man? Qui la birthday, man? Qui l'a fait là? Nope. Two more shot. Qui la birthday, man? Why you have to say comme ça on va with me? Qui la birthday, man? You better talk because I talk like ou ka attendre dans vidéo, hein? moi I talk. so bad. Of course, on toujours ouais bouche men bat comment on fait tendre ou alou gen ça dans oreille yo. Qui la birthday, man? Hein? M'a vu goûter. Nope, and you fail. Qui la birthday, man? Oh. One. Okay. I play music là. Musique ou qu'elle pas faux. That's why I hate these. Timon, nous va là au bagay. Let's switch. Birthday one vini. Birthday one vini. Birthday me while Vinny. Are you here? Cause I'm smart. Like birthday me while Vinny. And you make me school like yeah. And 2 out of 2 and you 1 out of 2. The same music. Pourquoi ça la musique que tu choisis pour moi? Ouais, on va pas passer par comme ça. Puis ça va vous servir avant tout Non, il va ça me te dit. Like, on dit ouais, on va passer par moi. Parce que l'homme dit me que c'est. Pourquoi ça la musique soit choisie pour moi? Pour motiver ça tout le monde. Nope. You have 2 more shots. Pourquoi ça la musique soit choisie pour moi? Pour qui ça m'a ça mettait? Nope. Pourquoi ça la musique soit choisie pour moi? Oh, pour qui ça cette musique ça me choisit pour? Okay. Parce que on dit bye bye. Who? No, I don't know. Allez, bon là. Ou pas parler, non? Ou pas parler? On te parler, mettez mes oreilles. Je n'aime pas te parler fort. Yeah. Ouais, oui. Avec mes bonbons là. Avec quel âge t'es fait? That's a stupid question anyway. Avec mes bonbons là. You have one more. Est-ce que me demande chez Kalalou? You have one more shot. Parlez fort! Avec mes bonbons là. Avec mes bonbons là. You have one more shot. Qu'est-ce que ça me te dit? Est-ce que me ménage? Avec mes bonbons là. Yo! Pas dit. Je ne m'attendais à rien dans ça. Chama a joué au papa les fort. Oh!
Esi fem, dim si Chamael cheat. Si cheat, commente en bas pour nous dire est-ce que Chama cheat ou bien c'est pas. I mean Chamael. Dim si cheat parce que moi, whatever, doing something else. Kisses. FFC? No. Kisses. Ou fè la musique ou di You think I'm some stuff? Boy, so fin parler. Yes, m fin pale. One more chance. Ou gen yon chance la. Non, bot ko di non? On se la m di. Okay. Kisses. Ki lèl fè? Nope. Kisses. Ki es la? Nope. Samedi. You fell. Kisses. Kisses. Yeah. Mwen kon baga la ekri la. And then do it. She We have fell. 2 more. Ooh, babe. I love you, honey. Wal gen 17 ans? Wal gen 17 ans? Wal gen 17 ans? Samedi. Mwen nou tete. On a tete an. Wal gen 17 ans? Ou pral gen 17 ans? What tout pa yon bali esi fem? Mwen la iti si fem. Ou pral gen 17 ans? That's your last one, oui? Okay, I know. Ou pral gen 17 ans? Mbad bien dir. Ou pral Salte. Ou pral gen 17 ans? Yeah! Youn pou mwen and then we I'm done. turning 17. Nobody cares. Ok. Mbe sou lot müzik. O müzik kalkle. Esi fem. Continue. Put your music on. Okay. Continue to cover this. Look at you! Look at you! Lap cheat, Esi fem. Oh my goodness. Lap cheat. Esi fem. E ave mwa pale. I'm talking to my Esi fem. Like, I can't hear. you don't have to today. Okay. Let me talk. So, Esi fem, bom ti nou bagay. Mwen gen yon point mwen kwa You fè. gon leave my side, Chamael but I soon. guess you want to me. I care So, to mwen more ben than nou right. I say, But nobody knows Shan, me. You G, turn comment? their backs on me. Koman ou di G en Creole? G. Yeah. Sa ki G. fè kon sa? J. G. G, yeah. I mean, de tem de di G. Se... I think it's time to say, not go G-S-I-N-S. away, yeah. E sou To a sa la diamond jwen band. men Instagram. Let me take that back. You Ale, give me ekri, this feeling ekri, that I've di kon sa tout never point, felt point, before. And I deserve it, I Ale, know I ekri, deserve diye mwen ti mwen, it. ban mwen Yet ti it idea pale, became dim ki sa nou something pase, that's dim ki pou ki mwen se impossible sa, to Yeah. ignore. And I can't take it. I was running away, maybe. Can I have back my baby? If I did something special, would that make me look crazy? Against me, I'm ready. Ok. Okay, dernier femme. Flawless. Flowers. No? You think? She think she got it. She was so high. Flowers. Flawless. Oh, flawless.
She was so hype. Flowers. Okay. And commente ki moun ki genye nan challenge. Am konen genye paske m jwen plus ke Shama. And then let's film. Pabli eti se ke m te pala ave nou ano. Fok nou fel. Oui, se film. Fok nou fel. Fok nou fel. E bi tou, m panse, debi nou rive avek like 300 abone an 2020 na fe yon giveaway. Yes. Debi nou rive nan Nem ya ba esi fem poche. non, e pa poche. E si fem konen, ba la esi man pale. Debi nou rive avek 300 abone an 2020 na fe yon giveaway. E bi nap di ou koman pou genye nan tiraj lan. Yeah. Okay. Make sure nou abone avek channel lan pou mèm ki pal gade video sa. Ou mèm ki pal gade video sa pou la première fois. Subscribe, share, comment, and don't forget Like. yeah, like. So, Et tout, don't yeah. forget to DM me for Okay, c'est tout pour vidéo aujourd'hui. Ah. bye, Stephen. See you guys in the next video. No, stay tuned. You know her birthday is loading. I'm trying to give her a surprise. Et then ma vidéo avec two camera pour female reaction ni. Okay, so My birthday is December. So yeah, nous did the December. video at 10 minutes and now it's 15. 15. So yeah, bye Stephen. See you guys in the next video. Stay Bye. tuned.